Rat između Željka Mitrovića i Baka Praseta se zaista ne smiruje. YouTuber se sada ponovo oglasio na Instagramu. Više od nedelju dana traje ovaj sukob, a nakon dokumentarnog filma koji je Mitrović prikazao na svojoj televiziji, ponovo se oglasio i Baka Prase. On je na Instagramu objavio dve fotografije. Na prvoj je prikazan neki USB na kojem se navodno nalaze dokazi protiv Željka Mitrovića. Na drugoj fotografiji koju je Baka Prasa objavio, slikao je selfie i napisao: "Po prvi put od kad je ovo sve krenulo sam se zaista uplašio. Stvari koje se nalaze na ovom USB-u stvarno mogu da budu razlog zbog kog neko poželi da me skloni. Malo sam se ao", napisao je Baka Prase. U međuvremenu se i njegov otac sveštenik oglasio, Nenad Ilić, koji je inače napisao pismo upućeno REM-u zbog prikazanog sadržaja na Pinku, brojnih optužbi i svih likova koji su se pojavljivali u ulozi stručnjaka u ovom dokumentarcu. Šta vi mislite? Na čije se strani i kako će se ovaj cyber rat na kraju završiti? Da li ovde može iko da pobedi? Pišite mi u komentarima i subscribe-ite se na Trending News.